Kubor nakaslab jong udongsan hima. Ka office jong kahima melim. Rengkat ka jintrelang bat ka office jong ka deputy commissioner is Khasi Hill district. Menta kasngi ka khatnya terik jelleu arajar puai. Kilalum jengyalang ya kinong di madan hayau dilang kebadon hayau du. Na kebenta ban pasutu yaki haswa ban sya bakin syong di madan yaki mar kimata jongki nadu ka khat praterik menta ubnai. Hakane ke jengyalang lapan tibru baki don palat sanspa san pengut kinong di madan hayau du kibla pendrong kerteng yelade haka office jong us imlim. Bat yakine insya chispa prapsangut shisngi dakaba ai do number A B C. Kenang banyo bentalut barau kinong di madan hakashi tayau. Benai tam. Fikram yo su ya ke jingsong, ya ke belang su. Minta nuduk kesya keski. Ila sya ipi berpensyang. Tamba tinbut baik berhenti ya ke jingtung baik nak usiam berkedorba. Kena kaya kemudian ke yang jongkai. Kena kaya kemudian ke pinja. Ada bisutu berkedai ke pinja. Sumar lek kuat berkenal. Berkenum don su ke jingkang hadir. Ada bisno berkedai ke yang. Bisong untuk kami maintain su yang social distance ngetrai ke bawah distrik. Kembali se ban sakang dia. Berkedai ke jingkang merah. Pidai ban sungtu berkedai ke pinja. Omde tak berfisuan ban susang. Pidai ru ban lek kuat. Benang dia benang yang kemas. Ben pencengai iwi pat. Te nodo la syang sengai. Katkum ka les ka bang yo na ka dorbar baborok ki bosong ngedan ki bro register skim ka dabah membeli ternak ngidon san spa san fongot. Hadiam bagi bor distrik kelasya yang ni ke membeli ban pendek. Na ka bentar ki bosong ngedan ngila warna dia kejing pendek ke balong kini. Sispa prapusau ngot. Insya ia kirang sengwadan ha kesisngi. Kenang bakini kisan spa san pungut kini ya bentalang bansong madan. Kabasya kebangi pendek kolong lingbaki alfabet. A B bat usi. R bat si thadiang. B play hasngi balai bat singi sejan. Usi play haksi mande bat singi besar. Te kini ki alfabet ki bangla pendek. Kenang ba pinyo bansong baik wewriu unyo bansong arsin hakstayo. Bani yo jalang, bani betlang kekamai. Wewriu pinyo song arsin stayo. Kata kemut UE kembau lo kejong sengi. Hak ni kibat ke bangila pengkrak nyo thok yang sengi. Kesengi bar bak sengi thok ding. Kabumut la syai ke sengi unsong UE. Kesengi Wednesday bak sengi Saturday, kesengi balai bak sengi sejan unsong UB. Kesengi nekong bak kesengi pasau unsong UC. Si mo kadabar. Ie uburo mi kinong syong badan. Fisiaru pindi bersungtu berdetrelang berkadabar. Ngia pengkrat di kibat, kibat pendang rendang. Ya kabab installation dah. Office kejong usi mengtai. Kenang begini kibriu. Bersong badan. Kin pendai YouTube shop lah jong. Ubude usi untuk syong hatak sengai. Ubude ubi kebola batai. UE kebola batai ma. Begini kinong syong badan. Kin syong baik. Tatkum kibasa kibala pendek. Kuma biju syong hai. Nisya hai kita biju syong. Tamba wat lo milum berupan. Nirasya sispa prapusangut sisngi. Kini kibriu kibala yo lingba kibat kibala dang. Kini yo bansong merang. Kibaklam dang bas ngenum sya hai benru hayo. Nam dia ben ya kami hang tu ngin ada ulan kan ni kan ya pengagalpat ban ingwe pewei ke besong hang ni kin so ban ai ketika bakan long jingya da ya pi ya kibuan thiet ru kumju mal ngi ngilik phai bro baro ngilik phai ski yeng ki kon ki ki jongi ngim kwa ba jingwan di jing di jungi sisngi kan wan ra ga jing ma ga jing
pang sa ki ba it ba thoi ne le si gwan thiet ki jing thiet te nga thoi phi so tho ba ya ki jor ki do khai ki do ngim pat sha ban dia bat ka jing sedang jing ko yo ka dei na du khandai ba je men step hadu sau ba je jan mien semua bahaban bat ya kapor bat ki sni ba labo e phi lam kum ta ha jing long meeting jong ni bat pa em bat cm ni la bethar ye ki ba ka dei ban don ka jing fine ka bajul la ding la ba kinu kimbo ki kendon ba labo semua bahaban perkhat e ka ni mangi perkhat na ba jong ki nga tharai phir phi so tho ka jing ki ka phi wan han ne phi sham han ne ka jing ki khle ban em jak po kum juro ban bat ro ki jing per kheng he bi de bat ka ni ka jing ye le jing ni ka ni ka khlam